Samo ti geto, brate, majke. Da, molim. Dobro večer. Dobro večer. Da vas pitam, da li vi prodajete ovaj Solarium? Ni. Jel ste ga prodali, niste još? Nisam. E ovako, kako bi mogli se dogovoriti, pošto ću da uzmem? Ne možeš uzmeš, možda kupiš se. Pa hoću da ga kupim. Ja. Ne ima problem, možda se govorimo od Solarium je... A gdje se nalazite sad, trenutno? Odmah. Ja sam Kući, kako kući? U Omoljici. Super, a? Da vas pitam, jer su nove lampe? Molim? Na lampe u Solariumu su dobre? Pa, otko znam, nisu Znači loše su, nemojte mi to pričati. Nisam ih menjao. Pa to treba se menja svakih mjesec dana. To je sad već zagorelo. Pa ne znam, to je taj Solarium nije radio puno, ja sam ga uzeo pre godinu dana, on je uključen 5 puta za tu godinu dana. Pa što ste ga uzeli ako ga niste uključili? Ajde, prijatno, doviđenja. Nemojte. Da. Ej, šta bilo, prekide nešto? Pa prekide se jebi ga. Prekide, reci mi Solarium. Jesi ga koristio ti, jesi crniš? Ništa te ne čujem. Jesi koristio ti taj Solarium? Halo? Halo? Ja nemam pojma šta. Halo?